Ikaze muri shampiyona y'isi y'amagare turi i Kigali mu Rwanda. USI Road World Championship, irushanwa ry'amagare ku isi yose. Abantu bose babukereye dore ko cyumweru tariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 ndabona abagore bambaye neza. Abanyarwanda mu mihanda itandukanye biteguye kureba amakipe abagiye gutangira irushanwa. Dore saa 4 n'iminota 10 hagiye gutangira icyo bita Women Right Time Trial, urugendo rungana n'ibirometero 31 na metero 200, harimo hazamuka hangana na metero 460. Tugeze saa 6:55, irushanwa rirangiye nta gutinda cyangwa gukererwa uretse akanya gato k'akaruhuko k'iminota 50. Hagiye gutangira irushanwa ry'abagabo cyo bita Men Right Time Trial, urugendo rungana n'ikirometero 40 na metero 600, ahazamuka hangana na metero 680. Saa 7:45 riratangiye nta gutinda. Abagabo barasiganwa n'igihe kugeza saa 10:50. Bahaye ikaze niba mukunda inkuru zirambuye, amakuru agezweho n'inkuru zicukumbuye, ndamo gutera dutangirana ikiganiro. Ngo hari umuntu nigeze numva avuga ko hagiye gutangwa konji ku bakozi n'abikorera kugira ngo irushanwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera mu Rwanda rizagende neza. Yego nibyo koko, nanjye hari ikinyamakuru nabisomyemo. Ubundi irushanwa ni bwoko ki? Rifite yahe mateka rituma hatangwa konji mu gihugu nk'iki? USI World Championship ni irushanwa mpuzamahanga riba buri mwaka, rigategurwa na Union Cyclist International. Abakinnyi bahatana bahagarariye ibihugu byose uretse amarushanwa y'itsinda, icyo bita Team Time Trial, ryatangiye mu mwaka w'1921 ribera i Copenhagen muri Denmark. Riba ari ubwa mbere ribayeho uretse mu gihe cy'intambara y'isi. Buri mwaka riraba kugeza ubu. Muri 2025 Afurika igiye kwandikira amateka muri Kigali ku nshuro yaryo ya 98. Ngo ese ukuzi ko ku nshuro y'99 rizabera i Montreal, naho ku nshuro y'ijana ribera Haute Savoie 2027, Abu Dhabi n'akabuza rizaba Copenhagen nshuro y'ijana na kabiri, na Brussels ribe ku nshuro y'ijana na gatatu, ribe muri 2030. Ndacyabaha ikaze. Iri rushanwa riracyakuga kugeza ubu ngubu. Muri uyu mwaka wa 2025 hagiye kwiyongeramo bwa mbere mu mateka isiganwa ry'abakobwa bakiri bato, Women Under 23 Days yigenga. Uretse u Rwanda se nihe ryabereye mu mateka ya vuba? Mu mwaka ushize 2024 ryabereye i Zurich mu Busuwisi, 2023 ribera Glasgow muri Scotland, 2022 ribera Wollongong muri Australia. Ubwo wakwibaza ati tuzaze ryari, rizabera he, tariki zingahe? Ubwo ndabararitse kuri tariki 21 kugeza kuri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni ubwa mbere muri Afurika irushanwa rizaba rihabereye. Hazaba amarushanwa 13, amasiganwa 6 ku muhanda n'amasiganwa 6 basiganwa n'igihe n'itsinda rimwe, amakipe yivanze. Kigali zihererekana imihanda ikomeye cyane mu mateka y'iri rushanwa. Abagabo bakuru Elite bazasiganwa kilometero 267 na metero 500, habagira hazamuka hangana n'ibihumbi 5,475. Hazakoreshwa umuzenguruko wa kilometero 15 na metero 100 mu mujyi wa Kigali, harimo n'ibyiciro gisoza cya kilometero 42 na metero 500 kizamuka Nord de Kigali. Baruzi ko se iri rushanwa ryo rya mbere rizwiho gukomera mu mateka y'isi mu igare. Kigali ngo ngifite n'umwihariko muri iri rushanwa da. Hazerekanwa amarushanwa mu bihugu
124 bikurikirwe n'abarebwa kuri televiziyo barenga miliyoni 33. Ku nshuro ya mbere abakinnyi bose bazakoresha GPS tracker kugira ngo umutekano wabo wubahirizwe. Nyuma y'impanuka y'umukinnyi wa Morir Frere muri 2024 haranugwanuka ko hazaba n'ikirori cy'amateka gihuza isura nshya ya Afurika mu mukino w'amagare. Ku Rwanda rukomeje gutera imbere gutsibura ibihugu byinshi bya Afurika ibitego by'umutwe, kuba u Rwanda rwo ruzakirira n'intambwe ikomeye mu guteza imbere imikino y'amagare muri Afurika, rizazana inyungu zikomeye mu bukerarugendo, ubukungu no guteza imbere urubyiruko. Kigali iri no kubaka ibikorwa remezo bishya by'amagare, harimo n'ikigo cy'amahugurwa cyafashijwemo na USI World Cycling Center Satellite, bizasiga umurage ukomeye wo guteza imbere siporo, uburinganire n'iterambere ry'abakiri bato. Ubundi kirushanwa riba abaturutse impande n'impande bagahatana mu bagabo n'abagore ndetse n'abakiri bato, ubundi batahana ibihe bihembo. Muri iri rushanwa abatsinze baba bambitswe umwenda w'umweru ufite utudomo tw'amabara y'isi, iyo bita Rainbow Jersey, ariwe kimenyetso cy'intsinzi ku rwego rw'isi. Iri rushanwa ryahaye isi abanyabigwi nka Ed Marquez, Alfredo Binda, Rick Van Steenberg na Peter Sagan n'abandi benshi. Ubu riri kurushaho kuba ikirango cy'ubuvandimwe, ukwihangana no guhesha ishema ibihugu. USI Road World Championship ni isiganwa rikomeye ku isi, rutanga icyubahiro ntagereranywa ku mukinnyi n'igihugu. Muri 2025 Kigali zandika amateka mashya kuba umujyi wa mbere muri Afurika wakiriye iri rushanwa, mu mihanda izwiho gukomera cyane kandi serekana ishusho nshya y'umukino w'amagare ku isi. Dore amateka yavuba ibyo atwereka mu bakinnyi bakinnye irushanwa bakagiye gukana mu myaka yashize mike. Hatsinze Matthias Van der Poel Munyanederland 2023, 2022 hatsinda Remco Evenepoel Umubirigi, 2024 atsinda Julian Alaphilippe Umufaransa, nanone 2020 Julian Alaphilippe niwe waratwaye. Mads Pedersen atsinda 2019 Umunyadenmark. Alejandro Valverde Umunyespanyol waratsinze 2018. Mu mateka y'irushanwa hari abagiye bagiye gukana inshuro nyinshi, harimo n'umukinnyi Peter Sagan Umunyaslovakia waratwaye inshuro 3 zikurikiranya, 2015, 2016 na 2017, na Oscar Ferreira Umunyespanyol waratwaye inshuro 3. Ed Marquez waratwaye inshuro 3 ni Umubirigi, na Rick Van Steenberg waratwaye inshuro 3 nawe ni Umubirigi, na Alfredo Binda waratwaye inshuro 3. Ko nababwiye ko ku munsi wa mbere bizaba bimeze se, mu yindi minsi ho bizaba bimeze bite? Kuwa mbere tariki ya 22 z'ukwezi kwa 9 tuzahure mu cyo bita Women Under 23 Time Trial, ku rugendo rungana na kilometero 22 na metero 600, ahazamuka angana na metero 350 kuva saa 4:35 kugeza saa 6:45. Nanone duhurire mu cyo bita Men Under 23 Time Trial, ku rugendo rungana na kilometero 31 na metero 200, kuhazamuka hangana na metero 460 kuva saa 7:35 kugeza saa 10:30. Kuwa kabiri nabwo ntuzabure, uzabe wabukereye ku muhanda ya Kigali. Duhurire mu cyo bita Junior Women Time Trial, cyo bita Mixed Team Relay Time Trial, ku birometero 41 na metero 800, ahazamuka hangana na metero 740 kuva saa 6:30 kugeza saa 11. Kuwa kane tariki ya 24 Nzeri durire mu cyo bita Women Under 23 Road Race, ku birometero bingana n'119 na metero 300, kwazamuka angana n'ibihumbi 2435 metero, kuva saa 7:05 kugeza saa 10:30. Indi minsi nayo ndaje nyibabwire. Ntuzabure cyangwa ngo ukererwe, byose bizabera mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu muhanda uzenguruka umurwa mukuru Local Circuit, ufite uburebure bwa kilometero 15 na metero 100. Uzasubirwamo inshuro nyinshi cyane bitewe n'ibyiciro
Main Light Road Race izakoresha uyu muhanda inshuro 9 ikurikizaho extension circuit ya kilometero 42 na metero 500 irimo kuzamuka kwa Mount Kigali, Nord Kigali ndetse na Côte de Kimihurura kuri gradient ya 63%, hanyuma ya Gisozi n'indi circuit 6. Usibye n'ibyo, u Rwanda ruzahagarika imihanda ku buryo irushanwa rizagenda neza. Amashuri yose mu mujyi wa Kigali azafungwa hagati ya tariki ya 21 na tariki ya 28 Nzeri. Abakozi bizakenerwa ko bakorera mu rugo, ndetse hari na gahunda yo gushyiraho fan zone aho abantu babasha kwirebera irushanwa hafi. Dore umutekano w'abakinnyi ndetse n'abitabiriye irushanwa uko uzaba umeze. Imihanda izafungwa rwose mu gihe cy'irushanwa kugira ngo habe umutekano usesuye ku bakinnyi n'abareba, hamwe na polisi zabiri mu muhanda. Aho abafana bazafanirwa hazashyirwaho ahantu henshi Kigali kugira ngo abaturage n'abashyitsi babashe kureba irushanwa mu buryo bushimishije. Bati u Rwanda rwiteguye neza mu buryo burambuye kwakira irushanwa rikomeye ku isi, haba mu bijyanye n'imiterere y'igihugu, gahunda, umutekano ndetse no gufasha abaturage kugira ngo irushanwa ry'amagare rizagende neza. Azaba ari amahirwe yo kumurika u Rwanda no guhura n'isi yose mu mukino ushimishije ndetse uteye ubwoba. Ese ubundi niba rwiteguye rwo ruzungukira he? Dore mu bukungu n'urukerarugendo, abashyitsi ibihumbi bazava ku isi yose baza kureba isiganwa, bizazamura amahoteli, resitora, ubwikorezi n'ubucuruzi butandukanye. U Rwanda ruzamenyekana cyane ahantu hizewe no kwakira ibirori mpuzamahanga. Iterambere ry'ibikorwa remezo, imihanda izasanwa ikongerwamo ibice bishya bigezweho, hategurwa ibikorwa remezo bigamije gufasha abakinnyi n'abaturage mu bibuga by'imitozo by'amagare. Umujyi wa Kigali uzunguka ibikorwa by'igihe kirekire bizakoreshwa na nyuma y'irushanwa. Iterambere ry'imikino n'amagare muri Afurika, Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange bazabona amahirwe yo kwitabira isiganwa rikomeye. Urubyiruko ruzahabwa icyizere cyo gukina ku rwego mpuzamahanga. Hazakomeza gukura impano nshya zituruka mu Rwanda no muri Afurika. Isura y'icyubahiro n'icy'igihugu, kuba u Rwanda ari rwo rwa mbere muri Afurika rugiye kwakira irushanwa rizagirira igihugu ishema rikomeye. Bizerekana u Rwanda nk'igihugu gifite umutekano, gikunda siporo kandi gishobora kwakira irushanwa rikomeye nk'iri. Ikoranabuhanga n'umutekano, hazakoresha GPS tracker gukurikirana abakinnyi, bigaragaza ko u Rwanda rushyira imbere umutekano n'ikoranabuhanga. Bisaha isomo n'andi marushanwa azakurikira muri Afurika. Ndababujije bacuruzi, nimuzazamura ibiciro bisanzwe by'amahoteli, amafunguro n'ibicuruzwa n'ibindi kubera abashyitsi babaye benshi. Ibi bishobora kuzabangamira abaturage basanzwe. Kuba imihanda izafungwa, imihanda izakoreshwa mu irushanwa izajya ifungwa mu gihe cy'irushanwa. Abaturage bazahura n'ikibazo cyo kugenda bigoranye mu gihe cy'irushanwa. Amafaranga menshi azakoreshwa n'igihugu mu myiteguro, gusanura imihanda, ibikorwa remezo n'umutekano n'ibindi. Hari abashobora kuvuga ko ayo mafaranga yagakoreshejwe mu bindi nk'uburezi cyangwa ubuzima. Naho n'ibidukikije, kubaka ibikorwa remezo bishobora kugira ingaruka mbi ku bidukikije. Abashyitsi benshi bazatuma habaho umwanda n'umuvuduko mwinshi mu gihe cy'irushanwa. Igitutu ku baturage, kubera umutekano ukomeye, abaturage bashobora gushyirwaho amabwiriza menshi nk'aho kugendera habujijwe n'ibindi bishobora kubabangamira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Irushanwa rizakomeza kuwa gatanu tariki ya 26, kuwa gatandatu tariki ya 27, soze ku cyumweru tariki ya 28 Nzeri mu cyitwa Main Light Road Race ku birometero bingana na kilometero 267 na metero 500, kwazamuka hangana na metero 5475 kuva saa 3:45 kugeza saa 10:45.
Mu gusoza, u Rwanda ruzungukira cyane mu bukungu, ku isura y'igihugu no guteza imbere siporo, ariko kandi rugomba kwitondera ibibazo bijyanye n'ibiciro, umuvuduko ku muhanda n'ingaruka mu bidukikije. Ndabashimiye kandi subscribe tujye tubana mu biganiro nk'ibi. Nitwa Isi y'Ubumenyi, nitwa Jonathan.